Tradisi ngelawar pindah kepahan kehuripan upacara kerama Bali. Ceciren ajengan lawar saking mekudang-kudang genah puniki, mangda setata rajeg miwah kesobiahang mangje kerama, taler para yawana mangda kuliner lokal presiden setata rajeg. Seni olahan ajengan lawar nganggen lakaran utama daging bawi, miwah dolong wiadin daging bebek. Lakaran ajengan lawar kedagingin basa genep. Akeh kerama Bali nyenengin ngajeng lawar sane taler kedadosang penyangkep pemargin upacara agama ipun. Pemargin Twin Lake Festival kedagingin lombang lawar sane ngawi gunayang daging entok utawi dolong. Tetujuan pemargin puniki dahat sederhana inggih punika nyobihang kuliner ceciren saking buleleng majang samian krama sepisanan majang parayohana pinaka penglangtur bangsa. Bage panureksa lombang lawar nenten wantah nguratiang indek rasa nanging talering bage sanitiosan pinaka tetimbang majang dewan juri indik panureksan ipun minakadi persiapan miwah kebersihan ketepatan persiapan dalam menghidangkan kreativitas tradisi miwah keterampilan. Keistimewaan daripada Kabupaten Buleleng dalam mengelola kuliner lokalan. Yang ini bisa diperkenalkan kepada tamu-tamu, baik tamu-tamu nasional maupun internasional. Bahan tradisi zaman dulu memang sudah diciptakan itu, karena alam sudah menyediakan segalanya. Cuman kita perlu fermentasi saja. Nah inilah dalam lomba ini kita perlu saling sharing apa sih kelemahan-kelemahan di dalam membuat lawar dolong ini. Indik ngelola daging entok utawi dolong pinih mewah. Kejantenang angge maduai kewagedan antuk ngelola daging punike. Tiosan saking basa genep antuk nagingin don seri miwah don cup. Dahat mabuat antuk ngicalang andiring daging dolong. Komang Yuda, Bali TV.